Pozdrav radni narode. Evo jedan, nadam se, kratak, uvijek obećavam kratak izvještaj, ali ispadne duži, iz oraha u drugoj godini. Evo ovako, sad ću da vam pokažem. Evo zasad izgleda otprilike ovako. Sad malo izvinite, pošto držim mobilni u ruku, nemam stativ, tako da malo će vjerojatno biti drmava slika. Pa da pričam. Evo recimo ovaj orah, on je nije čepan, nego je prekraćen u martu negdje na 1,40 m. Evo vidite ovdje. Ovdje je otprilike ovaj rez. Pogledajte koliko je izrasao. Izrasao je znači preko 1,5 m u visinu, možda 1,60 m. A ja se brinuo da možda treba da ga čepujem ponovo. Ramene grane, pogledajte koliko su izrasle, isto po 1,5 m u stranu, osim imamo ovdje dve koje su možda 80 cm izrasle, stare su dosta velike izrasle. Većina tih oraha u drugoj godini su otprilike takve. Evo vidite, ovaj isto negdje na 1,40 m, na 1,50 m. Prekraćen ramen, ovaj lider je izrastao već gore veliki. Trebao bi da ga vežem još jednom, da ga ispravim malo. Ima i ovakvih, gdje su oni ramene grane dosta izrasle u širinu, ali recimo lider nije. A ovaj lider je imao plod na sebi i on je stao bio sa rastom kad je počeo da cveta. Ženski cvetovi, njih sam poskidao, evo tu su bili. I onda je trebalo vreme da prođe pa da krene lider. Mada uvijek postoji mogućnost da ako ovaj lider ne valja, da jednostavno jedno od ovih ramenih grana se prebace tamo. Na primjer, recimo to bi bilo u ovom slučaju ova ramena grana i opet ništa se ne gubi. Sad ima i ovih koje sam ponovno čepao. Evo je već izraslo nekih 1,40 m, možda malo preko. I evo isto, i ona tamo isto je čepovana. Sve u suštini mogu kažem da sam baš zadovoljan sa ovaj orah. Kao što vidite, svuda su listići crveni, vrhovi. Znači da su orasi zadovoljni. Evo recimo ovdje, ovo je lider koji treba da ga vežem još jedan put. Ovdje da ga ispravim malo. I ima 3 ramene grane koje su isto dosta izrasle. Imaju ovih ovakve koji imaju gomilu ovih ramenih grana. A recimo lider nije izrastao dosta, jer evo, tačno se vidi i ovaj imao cvet. Ja se nadam da možete da vidite uopšte i da me razumete šta hoću da kažem. Evo vidite ovaj kako izgleda. Znači lepe su izrasle ramene grane. Lider je također izrastao. Treba da vežem uskoro, da ih ispravim, duva vetar pa ga sad krivi na ovu stranu. Tako da sve u svemu prezadovoljan sam kako ove godine napreduje ovaj orah. Kao što rekao, u drugoj godini. Lara je u pitanju. I što je jedna zanimljiva stvar. Evo sad malo ovdje smo klad. Ovdje nemam problem sa sivu pegavost. Ima ponegdje. Evo recimo ovdje je. Evo ima. Malo. Ne znam da se vidi. Ali je to rešeno. Kad je krenulo, radio sam tretman. Evo recimo na ovom listu ima. Ali mislim to nije ništa. To su ponegdje. Dok u drugom zasadu gdje imam orah u 3. i 5. godini, tamo ima mnogo sive pegavosti. Iako sam tretmane radio svuda isto. Evo ovdje recimo na ovom listu imamo par tački. Ali to nije ništa. Pogledajte recimo ova cijela ramena grana. Nema nijednu tačku. Tako da je neobično da ovdje nema sive pegavosti, a zasad koji je na nekih 3 km vazdušne linije odavde ima mnogo. Mislim da je glavni problem što tamo imam gomila samoniklih
oraha po šumama. Ovdje ih nema uopšte. Mislim, što je neobično, jer na kraju ove moje parcele odatle kreće deo polja koji se zove orašje, a nema oraha. Neobično. Htio sam da kažem iz ove što nisam skratio. Još uvijek imaju dva potencijalna lidera, pošto ovo je izraslo, evo, kad ja stanem, to znači 1,70 m, 1,80 m su visoka oba. Krenuli im ove koje moram da, ove vodopije, šta je već ovo, mladario i da ih pokratim, ali to ću kad budem skidao jedan od ovih mladara, lidera. Mislim da neću još, ostaće to još neko vrijeme, 2, jer vidite sami, baš su mnogo izraste. Ako pustim jednog, strah me da ne izraste na 3-4 metra visine. A imamo još 2,5-3 mjeseca rasta pred nama. Vidite, listići, vrhovi su crveni, biljke su zadovoljne. Zalivano je pre 2 dana, negdje otprilike 22-3 do 25 litra po biljci. Evo, ima i ovakvih manjih, da ne bude da se samo hvalim da je sve idealno. Nije idealno. Evo, imamo i ovakvih, samo što je njih vrlo malo. Ovo je znači negdje na metar sada, ali on će do jeseni biti sigurno 1,70 m, 1,80 m. Ne sumnjam u to. Tako, narode. Eto, moj orah je u ovakvom sad stanju. Ja sam zadovoljan. Šta vi mislite o tome? Napišite u komentarima. Pa se vidimo u nekom sljedećem videu.